atong kapamilya ning Dios, mitipon-tipon damungan king lagi ning iba, amponing anak amponing banali Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo mong Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagom ning banali Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimuring. Pakamalan kong kapatad, king mit mong kapakumbaban, sisyan talangeni ring kay katamong kasalanan, at atuan tamo king Ginoo, ing kayang kapatawaran. Iyagkas tayo po ngayon ng miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat at miyayalawang kakulangan. Uli na niti panigapukukan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ang ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. Ing Diyos, sa mayubayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. May kakeni Ginong Yesus, kapayantala pagkaluban meng bayong tetaganing kekang balayan, ama nalig king lugod mo. King kekang panyatang iyangat mo kami king tula, ning kekang kayarian, anong nu ka mabibiyat magari kambe ning iba, at ning balalay espiritu metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamasangibat king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga ning payapa i David king palasyo na. Era ni abalanan pa rin sa blang kasalang na. Uling ing Ginu, iya ing mimingat kaya. Kanita nga ng David kang propeta Nathan. Lawen mo, manok nangan ko keding palasyong megawaking sendro. Kabang at yuneman ing kabaning Diyos king metong mong tolda. Nga ng Nathan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan nyo. Pablasang manantabe yake, kayo ing Ginu. Dapat kimbenging ita, nga na ning Ginu kang Nathan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo kaya ing pasabi ko inganti kanini. Aluway ka imitalakad kin templong pitoknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong i David, king ako, ing Ginong mayupaya, pasabi ko kaya inganti kanini. Kinwara ka king marangleng pipagpastulang tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kayabe mo ko no karin ka man minta, at ikit mo ing simbot kula ring sablamong kasalang. Nginigawan king lalong maragul ing lagyo mo, kesa karing pikabalwan amani muna ning yato. Dininan king gabon ing balen kong Israel, at karin ko la papanuknangan. At ala ng mengligalig pakarela, manibat kanitang pigkaluban kulang hukom. Enala mayalipan pa karing marawak ataw, antimo ing merapat karela, king milabas sa panahon. Iligtas da ka, king karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at alapagmana kin trono mo. Manatili ya ing kekang pamilya at ing kekang kayarian. Manatili ya ing kekang trono, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit ta pakibat. Idalit ko ing kayapan ning Ginoo, ing kapilan paman. Ulitan tayo po.
Idalit ko ing kayapan ning Ginoo king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo ing lugod mong kupas. Ipasyag ko ing katapatan mo king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupaning banwa. Idalit ko ing kaya pa ning Ginoo king kapilan paman. Ating kasunduan na gewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, aalipan ko, king ingkayang lahi, kakuyang papanatilyang ari kapilan man, at ingkayang kararyan, eya may wakasan. Idalit ko ing kaya pa ning Ginoo king kapilan paman. Kanako sabyana, ika ngipba ko at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tutuparan ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi manatiliya. Idalit ko ing kaya pa ning Ginoo king kapilan paman. Talagat tapo para parangalan tayo may pabalita. Itamongan po, datang naka o Emmanuel, ing pamagasan metong ning Diyos busalmi, ing kaya kaming ari, ing kaya kaming ukum, iligtas mo kami, o Ginong kaya kang Diyos. Ing Ginoo manatiliya kayo, At kekanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agbanggang San Lucas. ligaya ke ka o Ginoo. Zacarias ing tatang ng wan, mikatmuan niya king banalay espiritu, at nga nang migsalita. Puryantayang ginuing Diyos ng Israel, inadana ning kasaupan ning kayang balen at ti mawa nala. Dinina nakatamong meto nga mayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David a kayang pipumpunan. Itiyeng malambat na ng pengako king kapamalatan daring banal ng propeta, king iligtas na katamo karing kay katamong kasalang, at karing gamat daring sablang masama kay katamo. Pengako na naman ing ipakit yang lunos, karing pipumpunan tamo at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan, ing pangako asimpana kang Abraham a pipumpunan damo, king iligtas na katamo karing kay katamong kasalang. Bantimawa tamong makasambakeya, ban maging banal tamo at maging matulid king panimanmana, king kay kabaning beta mo. Ika, anako, mayaos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos, datang kang makauna king Ginoo, ban isadya mo ing dalanana, at iturume king kayang balen ing dalan ning kaligtasan, ing pangapatawad daring karelang kasalanan, ing Diyos tamo tunayang mapaglunos at maganaka.
ing munag ning kaligtasan, ipasyag ni kay katamo at iba't banwasun lagya, karingatsu king karulumduman, at karingatsu king lilong ning kamatayan, ban itunto na katamo, king dalana ning kapayapan. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapuyan kay ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Ingni pa sa ebanghelyo kaniting tauli na pong aldo ning kay katamong novenaryo o misa de Gallio. Mayaws ya pong Benedictus iti king amanong Latin. Buri ng sabyan, blessed. Blessed. King amanong Filipino, king Tagalog po, mapalad. Ing buri ng sabyan, ing kayang kabaldugan. Samantalang king Kapampangan naman, malyariya mo namang mapalad, pero masanting yayatang tunggen iti o sambitlan iti king amanong mi panwanan. Mi panwanan. Dimdam tayong mi pa sa ebanghelyo. Zacarias, mamyayang kapurian king Diyos, king kapamilatanan ning tinggap ng maragul a grasya kaya. The Canticle of Zechariah. Pupuriane ing Diyos paligayane nga pong Ginoo. Uli ning makapagmulalang dapat o grasyang pigkalog na kaya. Nano ya po iti? Iti mismo ing pangabait na ning kayang anak Juan Bautista. Kumbaga, king kaya katamong pamamasa, teladtadno po. Ne po? Sinabi nala, simbitlanong tunggal-tunggal, Zacarias, ding kayang dalit, king Diyos. Telatag nala, ring blessings atinggap na, king apong Ginoo. Ding grasya ring kalam atinggap na, king Diyos. Umpisa na pa mo po ning kaya katamong pamamasa, nga na ng sinabing Zacarias, kaniting kayang dalit, puriyan tayo ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, nga na, ing kutang bakit? Ot paligayane, ing Diyos, ot pupuriyane, ing hapong Ginoo, ot pasalamat ya, king Diyos, Zacarias. Kasi pinaman po ka, no, nga naning kay katamong pamamasa, inaddanane kanong kasaupan, ing kayang balen, at timawa nala, linigtas nala, pepanwana nala, nga nanita, tigtug na, ing grasya na karela. Kaniti pong taulina ng aldo, ning kay katamong misa de Gallio, agkatana katamo, pawagan ng Zacarias kay katamo, dating atlong bagay. Nanularete, how do we find joyful fulfillment in life? Makanano mo kanong asabi king biyemo na blessed ka, na makalam ka, na magrasya ka. Atlong bagay, ing papalad na niti kay katamo, king kay katamong pamibiyabye. Mumuna, ika kanong tao, lawan mo king biyemo, kilalanan mo king biyemo, ding dakalagrasyang tatanggapan mo. Anti mo na mawaring sasabihan ngayon ni king biyemo na mapalad ko, maswerti ko, nga mo. Malyariye po bang tunggen iti king sarili yung ene, nga mo, kaswerti ko, nga mo. Sige po. Sabihan niya po king amanong English, I am blessed, nga mo. Sige. Blessed na ka man talaga. Maswerti na ka man talaga. Mi panwana na ka man talaga. Napun po nga bak, dimpong atlong kaklase kong pari, may misita la po kayo, niking kakatamong parokya, kumubalo kaya kayo, nung ikit yo po ring pictures making Facebook, na po,
King kilub na po kasi ning siyam mayaldong simbambengi. Kami nga patami kakaklasing pari. Mumunta kami, mamisita kami, papasyalan mila ring kapatid ming pari, kaklase ming pari, at makipagalmusal kami. So apat yang aldo, iting kay kaming breakfast. At napunpin po, ako ing pe katawli. Karing kapatid kong pari at sula po keneri, among Kenneth, EJ at Conrad. Na po, may kipagalmusal lang, kaya niking katamong parokya. Kaya ba't may pong megalmusal, may papagkwentuhan kami, ikami nga pa tami kakaklase. Kaya ba't iting metong karing kaklase mi, atin niya pong asabi kay kami. Nga na po, nga na. Atin la po kano nga diskubring lugar pala, king Mexico, kaya niking kay katamo, king Mexico, Pampanga. Na po, atin la po pala nga diskubring lugar para karing matuwang mipapaboren. Aliwa mo po pala, ing bahay pag-ibig. Kin palang Mexico atin namo naman ngene. Nga na po ning kaklase ming pari kay kami. Nga na, baluyo Brad, maswerte mo. Nga na, mapalad tamo. Nga na po, itamo atin tamong pamilyang ulyan. Atin tamong apapangan. Atin tamong susulod. Teterugong matwa, mangailangan lang kakwentuhan da. Mangailangan lang kasabira. Mawala. King lingap, karingaliwa. Nga na po, kay kami. Kaswerte mo, nga na. Bali po, nengkay po, ding kapatid tamong lubos mangailangan, nengkay po retang kapatid tamong balo tamong mas makayangat tamo karela, nengkay deti ilaring maging kasangkapan na nga pong Ginoo, maging instrumento na ng Diyos kay katamo, ban kanita ilang maging salamin tamo, at akilala tamo, king bieta mo, na magrasya tamo pin, na mipapala tamo pin, na mipapanuwanan tamo pin. Kasi akakit mo, nung nano ing kalam at tatanggapan mo, king biya mo uling akakit mo, at asa salaminan mo, nung nanong atsu, king biya mo, ikang tao. Remember, we may not have everything, but at least we have something. We may not have everything. At least we have something. Oy tamo sapat na ban ipagpasalamat tamo. Oy tamo sapat na anting blessings kay katama. King biyata mo. Bali po ing Pasko po panahon niya mo naman po ban kanita kilalanan tamo at ipagpasalamat tamo king ngapong Ginoo ring sariling blessings tamo king biye. Ring sariling blessings mo king pamibiyebye mo. Pansinan niyo po, lawan niyo, pagmasdan niyo, hindi ka nga mayaman, pero salamat dahil may trabaho ka, may pamilya ka. Kapi naman natinan, pero dakal na ka man kakalukuran. Hindi ka nga mayaman, pero salamat, healthy ka naman. Kanya, masampat mo masanting mo na ingpaga na ka ng metong ning kay katamong ebanghelyo, yapin itang kilalanan mo, lawan mo, king biye mo, na blessed ka, maswerte ka, mapalad ka, may panwanan ka. Ing Pasko po, nakupin kay kayo, panahon niya mo rin ban kanita, lawan tamo, as salaminan tamo, at ipagpasalamat tamo, ring kalam at tatanggapan tamo, king biye. Ika mismo, blessed ka, king biyemo. Kadwa po, kadwa. Aliwa mo kanu itang ika, maswerti ka o mapalad ka. Nune, sana kanu ita mo maging masaya tamo mo naman, pota kanong dingaliwa, misiswertyan la, king karelang pamibiye-biye. Nepo, be happy for the blessings of others. Be happy when others are blessed. Itang maging masaya ka, potang akakit mong mitatas lakabilyan. King Biera ringaliwang tao. Pero alam ninyo, nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, wari po, metong burita mong maging panugalita mo, yapin itang awsan tamong diriya. Diriya, inggit, jealousy, ala? Nang kaya itamo buri itang akakit talang
nanawabili, tingaliwa, kasi burita mo, itamo mo. Kitang mas burita mong mas makayangat tamo, karela. O ba't mo pwedeng maging masaya o matula, king biyeda ring aliwa, lalong-lalo na, potang tatanggap mo namang grasyang kalupa mo. Bakit? Ika mo ing may papanwanan king biye mo. Ang yang ding aliwang tao, tatanggapan mo naman, ing kalam na, ni nga pong Ginoo. Nengay itiya ing maging problema tamo, o ba't iya? Atin niya. Samantalang ako, alako. O bating pamilyara, akakawading burida. Samantalang ikami, ala. Ang yang nanunggawan ko, ala kong tatanggapan, agrasya. Atin, ang yang nanan mong lawen king biyemo, sugradong atin kang tinggap agrasya king hapong Ginoo, ang yang malatiya mo. Baliyo po, itamongan po, may papanwanan tamo, tatanggap tangang kalam king biyeta mo. We are all blessed uniquely. Nengkay itang blessing sa tinggap mo king biyemo, nengkay naman ene blessing ning meto nga tao. Ing kasiping mong sisimbangin, ibisa kat ali, eko pareho grasyang tatanggapan king biyeyo. Aliwaying kaya, at aliwaya mo naman ing keka. Miyayaliwang tao, panwalan ko, siguradong miyayaliwang kalam mo naman at tatanggapan da king hapong Ginoo. Inya alapong sangkan, ban kanita, akwata mong mika inggitan. So, be happy for the blessings of others. Nanuning mo muna, I am blessed. May panwanan ka, maswerte ka. Ing kadwa, maging masaya ka, potang tatanggap lang kalam, dingaliwa. Ating tauli naman po, apaganak ng Zacarias kay katamo, yapin itang ika mismo ngeni, ing maging kalam, karing kalupa mong tao. Tepo, tinanggap kang grasya, uling tinanggap kang grasya, ikangeni ing maging kalam, karing kalupa mong tao. You know, the fulfillment, the completeness of being blessed is when we too become a blessing to others. Sabi ra po, itamo po kanong tao, may ngari tamo po kanong water dispenser. Itamo po kanong tao, may ngari tamong water dispenser. Wari po ing water dispenser, king kamatutwanan, ing danum alulub kaya, naman talaga kaya. Nepo, iti papalwal na mo naman. Ban kanita, idake na karingaliwa, uling balo na, ing water dispenser, eya kaya ing danom. Nunay king kapamilata na mo, miyabye itang danom, karing mangailangan. Ataw, itang tinggap ng grasya, ibalik na mo. Uling balo ng iti, bat kaya, nunay, bat kingapong Ginoo. Kutang ko na mo po kayo, nino ba dapat talaga ring didinan kalam king biye? Nino ba dapat talaga ring susopan tamo king kagatamong pamibye-bye? Yung pong pakibat, siyempre, detang mangailangan. Baloy po, ang biyaya, ang grasya, ay hindi pwedeng tawaging grasya kapag ka ito ay ipinagkait mo sa iba. Ing kalam, ing grasya, may pwedeng awsan grasya nung iti pigkaymut me karingaliwang tao. Walang ipinagkaiba ito sa panahon ng Pasko. Ing Pasko po, mo keka ikang tao. Baliyo po, base po king Child Hope Asia Philippines, kaya po pala kay katamo king Pilipinas, may gitla po palang 200,000 ayanak. Kaya mo king Pilipinas ha, over 200,000 children are spending their Christmas on the streets. So, puri nang sabihan nita, karakalda pala. Bali po, maraming may alam ng Pasko, pero hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng Pasko. Dakal kay katamo, balo tayong Pasko, pero ganaganang tao, makaranas lang Pasko. So, this Christmas, be
a blessing. Maging kalam ka, karing aliwa. Amen? Sana po king biyeta mo, ne po itang aldoldo, ne po emo po tang panauna ning Pasko, karin mo maging grasya o kalam karing aliwa. Sana ang yang Pasko, Pasko, king biyeta mo. Sabi nga po nung kantang pang Christmas, araw-araw ay magiging Paskong lagi. So every day, do one simple act of kindness, of goodness. Be it your commitment. Huwag kakalimutan na gumawa ng kabutihan dahil ito ay isang diwa din ng Kapaskuhan. Mo kakalingwan, gawa kang dapat kabanalan uling itiya meto nga mensahe na ning Kapaskuhan kay katamongan. Talakad ko ang pa. Manalangin damo king Diyos, ibadang at subanwa, adaralo at mititimawa kay katamo, kapamalataning panyatang ning kayang anak. Eng pagmula na ning sikanan, ning kay katamong kasalpantayanan kapanenayan ang ponlogod. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong manigapu, o ginudatang naka, at ikabos mo kami. Ulitan niya po. O ginudatang naka, at ikabos mo kami. Ban kababilitan ning banal a Eucharistia, i Kristo parati ning pasiknangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman, papanatilian ng mabiye ing kapanaligan kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikapos mo kami. Baning yatu, selpantaya kang Kristo, at makirake king tinape ning biye, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikapos mo kami. Banding galame ring sablang lahi, kultura, o bansang mikakaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan a Kristiyanong mabibili king biyera, king panganib, ban miwakasan ing pamaglupig, ayag-yag da katamo, king mabungang kapanisyan, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikapos mo kami. Iyabe talaking kay kantak panalangin deng makatuking intensyon. Para king kapasalamatan dari Odi and Luz Kiambao, Alice Bong Andre Galang, Dr. and Mrs. Africano Iakino, Lourdes Fineda and family, Lenny Hernandez and family, senior citizens, retirees, December celebrants, Companion of St. Jude, Zumba Friends of St. Jude, Engineer and Mrs. Jeronimo Mangalos and family, Reynato and Lydia Santos and family, Dodi and Nel Canha and family, para king Aldo ng Kebaitang Maria Teresa Dizon, para king personal na kayadwanan ng Laila Abiog, Anita Chodin, Ines Sunga, Pasuing, para karing maladwan ang kapaldanan nila, Sunny Bustos, Richard Cabalya, Evelyn De La Rosa, Merla Mangalus, Adel Manalese, Greg Franco, Mai Miranda, Pauline Kerr, Jesus Gatbonton, para karing ligtas sa pamaglakbeda nila, Jason, Myla, Kian, Kale, Kenneth, Mr. and Mrs. Romulo Corpus and family, para king kaladwadari, Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Armando Acuña, Romeo Bernardo Sr., Fred Manansala, Maria Melina, Mercedita, Agustin Boril, Joselito del Vallego, Teresita and Felicissimo Zapanta, Ignacia Relion, Jose, Angelina and Salvador Sr. Dimson, Luis Gabriel Salangsang, ipanalangin ta king Ginoo.
O ginudatang naka at ikabos mo kami. Ngayon niya doon taming sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, sa upan mo kesa ng may pasyag, kingge kang amano, ingamano mong babiye kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, banketa ap paligayan da ka at apurian. Itingan po adwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Talakad tapo para kayong pamanensenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana yung ginuiting daon karing gamat mo, kingi kapuri at kalagay rin kayang lagyo, kingi katamong kasapla laking mabilog ng banala kapulon.
Oy ba mimiglalang binyemeke kami iting kapigaga na kananting ganapaan nyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana ke kami, ingke kang kapayapan at isadya mo kayong magmasusi king panyatang, ningke kaming talapagligtas, uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At kiranti mo rin, iyat na ring puso yo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang barati, at numan karino iba Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, dela neningindong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Janang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala ni karing tao niyan di natang na. Nguli ning emo nanong lugod na kay katamo, kitma na katamong tulang ining pag sa dyan tayang pagnasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang ni das na nakatamong masigasig makabante, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo, ibay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu-Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananya, iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bandingapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
Hing misteryo ning kasalbandayanan. Inya ngini gaganakan mi o ibaing kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting dinape ning biye at tingkalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na nakaminganding medong, ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, inge kaming Obispo, ipasiano, inge kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding anak mong di Norma at Leonel, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabadad ming bepay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang sando, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king kay kabaneng panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Nginipun ti mong anak nang inampun ni kagatamong malugod o gino, maus tamong inikeya kare nga manong tiro na kay katamo.
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupan ng kekang pakalulu parati keng mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming dalapangapos. Uling kaya kayong kayarian nating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingge kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalbandayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Niyo, ing ginuda mong Yesu Kristo, niyo ing milalako king kasalanan ng yato, nuwan la, ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap ke ka. Dapat tagkas mo niya ang amano mo, kumayap na ako.
Palakad ta. Manalangin tamo. Oy baming malugod, kapang bibiyayan mo kami, king tinapay ng biye, pagkaluban mo saan ang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo keng tanggap, king anak mo, kambening milalablab akasal pantayanan, itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Genume. Amen. Lukluk ta po sa uli keng kapabaluan. Ing misang Martinez po tapong bengi ang maganap alas 10 na nimbengi. At ding misa naman po itang kapaskuan o Paskong Pagmasyusyantala itang alas 7:30 ng abak ampong alas 9:30 makatuki. Itang misa dispiras na ning bayang banwa maganap yang alas 8 na nimbengi. At ding misa itang kayaldawan na ning bayang banwa maganap la itang alas 7:30 at alas 9:30 na ning abak. Kapabaluan po kayong garbage status tamo ang po pa po kayong proper segregation. Pepadalay po sulating St. Jude Homeowners Association. Dear Reverend Father Norman Arce, Parish Priest, St. Jude Village, San Agustin, City of San Fernando. Garbage status and proper segregation. Greetings. As partners for the progress of St. Jude, you succeeded in our spiritual concern in St. Jude, while I failed to fulfill the mandate of the people under my stewardship. I honestly admire your managerial style applied to the mandate organization, and the outcome is outstanding, a talent which I am not endowed. The large number of churchgoers every Mass, not only from St. Jude but from the adjacent subdivision, is an evidence of your intellectual process. I'm asking for your help to invite the mandated organization and owners or residents to support the Cluster General Assembly of our St. Jude Village Homeowners Association
in every after Mass. I'm hoping that with your invitation, we'll have a magnitude of attendees. Thank you. Respectfully yours, Romeo Pangan, Chairman, St. Jude Village Homeowners Association. Cluster General Assembly with the St. Jude Village Board of Directors and Captain Regis Evaristo and barangay officials. Garbage status and proper segregation. Cluster Phase 1A and 1B, December 26, 2019, Thursday at 6 p.m., Multipurpose Hall. Cluster Phase 2A and 2B, December 27, 2019, Friday at 6 p.m., St. Luke Street. Phase 3 and 4, December 28, 2019, Saturday at 6 p.m., Main Road. Ang lahat ay nanyan na makadalo. Maraming salamat po. Tumayo po tayo. Inginu manatili ke kayo, At kera antimurin. ito kuyo reng puntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ng Diyos, di natangyaw ke katamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing ke kayong panyatang iyatad na ke kayo, ing sala ning kabanalan at titimawa na kayo, ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibay king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan na talang kupas king lugudyo, sukad ning biheyo. Amen. Masaya tamo uling ing kay katamong talapan at bus, di natang yang mibiyebye busal tamo anting meto nga tao. Potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos amayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat kin Diyos.